Mendai ban ong bangam sultanat amar basak kawang yalade melele ngila reben gasni pin ya kruit kadonong atakam suwe Audio Jungle. Badon kibriu kiru rangba kiru don burom kilong keme kilong kepa kibat teng teng kijio tu kana yana bangib sultanat su ban pek mobai kadai ke jing sisa bat kane kadang jia tang kengiat snem la de pipet ba la de ken mau la sengi pai sikini ke snem ke balaluk no tang kengiat snem ki jia kini ke ki bang ngaru ngai mendai ban ong bangam sultanat amar basak kawang yalade melele ngila reben gasni pin ya kruit kadonong atakam suwe tang batang kowe ka bangating yo nga pensngausi yublay katakin ka bangati hanay la skausi prabriw niya ong kumno ngi badon hakashuki kakamram jonga kabaublay ujet ban pensyong yanga hakane kashuki kabamenta kabanga angnut kolong bangade ban let ya kabadei batru ban ai ya ka jing syakri ka bapura na kabenta kapit kapian jong ki paiba ka jelame kalaya ngatnya to ya pi naman apet ya katnat pulit haha ka sisngi mduna ya ka sauspa sanpa ki FIR keleng saudong jong kejela ki bangi yok pediang bat na kita ki FIR ki babon day ki FIR syatok bat ki babon ki FIR ki ba one ki police station ki ong syatok hanu haka social media ngong kai kata syatok ke social media habangi syabom lang ba social media syatok syadon syatok yong hoy ko badu krustun ni kabanyak mau balik syatok ke social media na teng ki ong playo na sanlak nreulak tambah pihak seo na si ko hajar kajing skobang ge sutiang seo si po hajar penyo sanlak na inyo kata myo ing kata ka kabuksian pede hangta ka bapengop ye ki bapli bahaka bakadu bun kampen ban yalik ay ka FIR pi kata TKA ka bangamut ban ay nuksa hang de kalong token maulem ba ka social media kadon arbenta kaway kabantay bat kaway pat kaban syet syukur nga iting bah yakilong yeng longsen kaptam ki kun samla bai bat teng ngi kam snow tenat ngi kam snow ban aten ban respon ya ka social media kabayalam siya ka jingjot kabangating gade kata ngakwa banong ya pi ki kme ki kpa ki kun samla sengaw bah pikir bahaya kani nabar bahadu menta ka FIR ka patkut man kasngi ngan yutu ipi mendai mga syukren nang ne bansuong yatu iya ka bamday ngai man kasngi ngiyo pediang ya kata ka FIR don kim syatok laisen sau sero la syatok sisen umhun hakaba arum hun hakaba lai umhun ani ngong kade kam dengan posno pi kata ka bangakwa ban hikay teken mau bah ka social media ndai tangi kalan pisa ya kay lan ban penskau to bakla kata kade masyarkay kabaksta iya ka jabeng jong kikun samla kabaksta iya ka jabeng jong kajat beneriku ngangasaw banong tongin ya husyar bah namar yo kayalam siya ka jingjot
กุมจางกระปาดยาพีกิลองเมกิลองปากิคนสำนาตัวได้ยหุเสียร์bahaya yaกันนี่หุเสียร์bahaya yaกันนี่กุมบังละองเต็งบารอki parti ki babha sudah ngam kondem ngam keno ya ka parti ka bakum numno namar baro ngam next kem haka constitution jongki haka objective jongki ki political parties ki badon ham Meghalaya lani hapo India brokaway ki de ki babha sudah kajimbut ka babha sudah tang bangi habbo jikeli bah tang ke parti ne bah beriuro bah tang ke parti le no de ke buburo ngatangi ken mau bah ha u arajar khatlai wan ka AAP ka tuka up hangte ya deli baro layak belut arajar khatsan yo absolute majority Arhajar Arpau yo absolute majority. Arhajar Arpusan Jalenti. Jalenti. Kakerteng dosu. Ya kata sabishar mapi. Sabishar mapi. Ngila persyang ban syakri. Ban ai ke babhatam. Ya ki paik bak jong ke jelam megala. Bishar mapi. Laka komtrekam jongi PI kababyang ne kabambyang bisyar mapiki payba namar ngab don hok mga banong bangaw babyang ngam don hok mga banong baday tang kaparti jong nga kababyang ang ray bisyar ko payba bae idey ne embansanya ne idey ne bansanya ngadnya tu ya pi Dr. DRL nonglay ubreu ubadon haka position hak maddu hangtay hanehu wat kinong hikay hasulba nehu hangtay an larung haka kamrajong iki ongkusan hanehu ban ongsar kabamut dehi ya kibreu kibapilas utu njudon ba ongsar keluman namar belai karang ke position kapelong bawat para PhD ro Maria Rung hakamra i Dr. DRL nonglay kosa tingannya tu ya pi tang bapintik ni bat kasorka jongi bat une urang bak nilai atrekam la bon bodstem nilai atrekam hakibabon kiliang kamtam hakapede bat ke education namar une the way naki professor uba pelut por bat sengir bat mit ban kentiu ya kapuli gedang le hakajela megla jongi udon haka komiti house nem arhajar khat pra khat kendai ubangi tau ya kata ke komiti ke bekerpang bandraf ya ka education policy ude une urang ba abadon na kata bat hadin tang kendias nem kilas submit ya ke report bat ni pentrekam ya kan ni ke polisi day lembak kejabing jong uni urang ba bat ki katu kan ngut